Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ondel Kecil. Hari ini kakak mau mencari mainan lagi nih teman-teman. Kira-kira dapat mainan apa aja ya? Let's go teman-teman, kita cari mainannya. Ada apa aja ya? Wah, apa ini? Kakak mendapat mainan nih teman-teman. Dapat mainan ondel-ondel di bawah pohon pisang nih. Wow, kita kumpulin teman-teman. Kita taruh di sini dulu. Oke, kita cari lagi. Kira-kira dapat mainan apa aja ya? Wah, apa ini? Ada ondel-ondel lagi. Ondel-ondel lagi nyender nih teman-teman. Wow, kita ambil lagi teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Oke, kita cari lagi. Ada di mana lagi ya mainannya ya? Coba kita ke sana teman-teman. Wow, apa itu? Ada popit nih kayaknya teman-teman. Wow, benar sekali. Coba kita buka dulu. Wah, ini kayaknya popitnya kebuang nih teman-teman. Wow, ada popit apa nih? Oh, Among Us. Ini popit Love. Wih, ini popit Unicorn. Wow, ini popit es krim teman-teman. Wih, keren. Oke, kita taruh lagi teman-teman di sini teman-teman. Wow, dapat banyak nih teman-teman. Let's go, kita cari lagi teman-teman. Kira-kira dapat mainan apa lagi ya? Coba kita ke sini teman-teman. Wah, ini dia teman-teman. Ada ondel-ondel polisi. Wih, keren. Kita kumpulin lagi teman-teman. Ada di mana lagi ya? Wah, ini teman-teman. Ada ibu polisinya juga. Wow, dapat sepasang nih. Oke, kita taruh lagi di sini. Kira-kira ada mainan apa lagi ya teman-teman? Let's go, kita cari mainannya. Ada di mana ya? Wah, apa nih? Wow, ada squishy BT21 teman-teman. Ada si Tata sama si Koya. Wih, keren sekali. Wow, kita taruh sini dulu teman-teman. Wow, sudah dapat banyak nih mainannya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu videonya teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.